dobrodošli u još jedan novi klip. Sa vama je Danac Afrikanac i igrat ćemo danas, kao što vidite, Block Strike. Tu je igrica poput Kantera, malo drugačija, ali evo sad ću vam pokazati. Tu imate servere, imate razne mini igare. Ja sad ne znam koji vi da odigram, evo ja ću probati Hunter. Kao što vidite, evo probat ćemo ovaj. Klip će trajati do 10 minuta, tako svaki klip. I najvjerojatnije da ću snimati, najviše igrica ću snimati jeste Block Strike i Clash Royale. Možda bude Dream League Soccer. To ne znam još, dvomim se, ali možda ako budu izašle neke baš dobre igrice, vidjet ću da ih instaliram, da ih snimam. Kao što vidite, mislim, ja ću se malo kloniti da oni priđu, da bih mogli pogoditi. Ja ću uvijek čekati da, na primjer, plavi kao što je sad ovaj bio. I sad ću skloniti i otiću na ćošak, što ja uvijek radim. Kad je u pitanju i, na primjer, ubijem od ozgo, ali ovaj put su oni mene ubili. I to mi se ne sviđa kad počnem ovako loše borbu. I sad ću vidjeti da probam što bolje da igram, jer Kalašnikov je ipak bolja puška od ove koju mi imamo gore. I potrudim se da ubijem nekoga. Ja više inače volim da budem dole nego gore. Izvinite, nešto se čuje u komšiluku. I krenuo sam da pričam da više volim da budem dole zbog Kalašnikova. I ja najvjerojatnije kad budem imao para kupit ću sebi Kalašnikov. To sigurno, jer Kalašnikov je za mene najbolja puška i snajper. A ima i najbolji pištolj jeste Deagle, kako vam je lakše. On je jako dobar pištolj, ili Magnum, pošto oni Magnum skida jako dosta damage-a i sad nikako da se završi, to ne volim. Kad ovako neće nikako da se završi, ja bih volio sad da budem dole, a to ću tek sad vidjeti. I da, evo vidite, to je ta pištolj Magnum. On skida jako dosta damage-a i ja ću sad probati da vam to dokažem. Kad se približim, probat ću, naciljat ću jednog igrača, kao što je onaj, i probat ću da ga pogodim i vidi da 61 damage. A on je meni isto dosta skinuo, tako da se ja moram čuvati. I ja ću samo, i vidite kako je meni skinuo damage-a. I tu uopšte nije dobro. Ja ću samo iz ugla da probam da pogodim nekog. Kao što vidite, ja ću odavde probati nekog da pogodim. Ima li kog iznad mene? Nema. Kao što vidite, i kao što vidite, prvi kill danas. Napokon. Da se ja malo u igru uključim. Vidite koliko ja imam malo damage-a. I zato se bojim da izađe. I zato neću ni da izlazim uopšte. Probat ću da odavde iz ćoška, ako naiđe neki odavde ovako od igrač, da izađe, probat ću da ga ubijem, kao što ste vidjeli sam malo prije. I to je bio naš prvi kill dana. Neko puca. I kao što vidite, ovaj Pancera odlično igra.
Ja mislim, ovaj Padzra, znači stvarno majstor. Eno ga, izašao je. I danas je ubio. I eto vidite kako ja bolje igram dole nego dole. Sad ću probati tu da ponovim, samo ne smijem onako. Jeste li kako mi je puno damidža skinuo dok sam ga ciljao. Sad ću stati iza ovoga i naciljati nekog lika. Samo da lik i ne vjerujem da će pogoditi. I da, promašio sam. Op. Malo je palo. Skinuo je baš dosta damidža. I dobro. Sad ćemo da uzmemo kalašnjikov i da idemo na svoju početnu poziciju. A nije početnu, izvinjavam se, na našu običnu poziciju. I s ove pozicije možemo lagano da ubijemo nekoga da nas on ni ne primijeti. Zato ja volim ove čoškove. Pošto sad ja, na primjer, odavde mogu pucati gore, a mogu pucati ovako. Malo se sam pomaknem i ubijem ga. Što sam uradio 2 puta, ubio sam. I kako ovaj Padzara, on stvarno mene nervira. Kako može ovako da igra? Odlično. Izvinjam se, auto prolazi. I Moconja ne može. Znači vidite koliko sam ja profesionalan. Preporučio bih vam da instalirate ovu igricu, jer igrica je mnogo moćna. I šta bi kažem, ja dominiram. I evo, baš mi je to trebalo za završetak klipa. I kao što ljudi vidite, ja ću ovdje da završim klip. Nemojte da zaboravite na like, share i subscribe. Molim vas, pišite komentare da li da nastavim ovako snimanje i tako to. I za sad vidimo se u novom klipu. Doviđenja.